So please proceed to the third floor. 1, 2, 3, go! Birthday, Sean! Birthday! Hey guys! Woo! What's up guys? Ho! So, karon guys, apil ko og usa ka grand debut. Woo! Sa usa ka classmate before sa Grace Christian School. Ho! Kani siya ang classmate daw guys. Talented siya, multi-talented. Oh, asa ka na. Woo! So karon, gi-invite ko niya sa iyang grand debut dito sa Metro Center. Metro Center. Center. So, and also guys, kani nga dibo, ako ganing ipangandaman ha. Ikaw, birthday girl, Isabel. Yung dumi, ipangandaman gini na ako ni mong dibo. Ipatupi ko. Mga guys, bago buhok no. Oo, buhok guys. Oh, di ba? Chewy pogs kayo no. What? Oh? Ipatupi ko, muna gibuhat oh. What did you say? Just close your eyes. The sun is going down. Dahan niya daw pa. Oh, ang isang katulad mo. And also guys, since ang dapat suoto na mo ani nga dibo is white long sleeves. So wala mo koy white long sleeves. Nahuwang ko sa usa ka amigo, which is mo ni siya, si Jean Hipos. Salamat Gina. Aha ka? Salamat. Aha ka? Pagod ko sa balik ko tagbilaran. Bikyo lapit. Ikaw. Dihatod ko, bikyo be. Ta. Jin, salamat di Jin ha. Salamat sa pagpawam na ko sa long sleeves. Karon guys, magandam sa ta para moadto sa Metro Center. Alright, magilis ta. Woo! Magilis sa ta ha. Woo! Tara guys. Ako sapatos na kulang. Woo! Ha! So guys, nanato sa sala. Shoot. Oh, di ba? So, karon guys, musakay na sa tong kabayo. Kailangan bigyan sa traffic light.
Okay guys, we just arrived. So pasulod na ta. Salamat Yard! Okay. So, what we have here guys. Ano siya? So please proceed to the 3rd floor. 6 to 10. Late na sana. Salamat eh. So dito guys. May tawag sa nato mga ka-18 roses. Explore pa guys. Abot na ta. Sulod sa ta guys. Nagsugod na. Nagaji na guys. Sugod na guys, na late ta. Sulod sa ta guys. Ladies and gentlemen, you may now be at your seats. We shall all be entertained by our captain tonight. Oh, nakapaganda mo. Oh yeah, John Mariam guys. Wala boy accent. No, it's dire my time today. I have these thoughts so often I. Mabuhay siya, hindi ang siya yung palit siya. Yeah, masyot sa Liboning at Isa. Guys, kay Isa. Yeah, yeah boy. Stay in the sun where I'll find too much, but it's hard to fantasize. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on the ride. Oh, I'm falling. Nice ka din. I like the sound, man. So lit. Lit. Uyab ni Isa guys. You made me feel as though I was alone. We should get Hi Regine. somewhere. Hi Regine. I knew she always has a smile from morning to the night. The things will be like no stories. The light from your eyes, I feel like we were dancing in the moonlight. Guys, yapil na karon diri si Food Gara. Joseph Gara. Ano to ni kanta sa kuan? Sa dita uyab. O sa pili kan dito. Tara guys. Ano ta? Friendly. Ni kanta sa Friendly. Joseph Gara. Guys. Joseph Gara. Ni kanta sa Friendly. Bahala na po ng butang buhay. Basta mga undang nasa kakanahan. Pag-iisang tayo ang mga pistina. Okay, one more song. One more. This is song called Friendly. Isa nakaduog sa Friendly. Yes. Sexy
nga niabot sa akong kinabuhi nga doon na ako'y anak ni abot sa iyang Panginoon na Our first song is the Tagal Pilots, requested by our debutant, Serious. Terry Mike. subscribers na mo. 67. Puro kaila. Amaze me with your talents and personality. You're always determined and ready to face. So you are unstoppable. Yes. Sure that you are. Continue to be the Isa that we all know. I know you will achieve great things in life. Continue to fuel your fired by Joseph Garra's song, which is Foodie. Again, tonight is not for those who are on a diet. Ayan. We Filipinos love to celebrate with food. Ayan. Okay. Well, It was at this moment that he knew. He fucked up. before moving on with the third part of Lights, face on, and sounds. Guys, sabuling ko. What's up, Muna siya ang Boy Scout sa Virginia. He's the radio man. Muna si The Boy Up. The Boy Up. Up man! Up baka naman sa salita, baka naman up. So karon guys, Support ko na siya na so karon guys, may tao sa butay. What the fuck? Oh my god! Uy, kapag-awa dyan ni Mount Grace! What the So guys, okay na? So guys, tanawa akong So guys, taga Grace lang. Team Grace. Tawa guys. Oh, ay ka Marjek. Imo, Dyan Mark. Imo, Jek. Puro tayo. Now please welcome Ray Christian 7. Ray Christian is known as the funniest guy in their class. A father figure to the Ableton, thus she calls him Dave. Next, please welcome Mr. Christian Butley. Hi sa vlog ni Linya. Ray. Grabe kayo si Fretron kay Mark, di na dyan siya ma-reach. Guys, i-follow dyan niya si Ray kay worth it yung mga vlog kay funny dyan siya tayo. Like, worth it yung time. Salamat din. Uy, Opa. 1,000 na. Ano si Denesa? The Americana ng Americana. Ruby. Yes, ay, Americana. Siya. Hi, Debbie. Ichinyo no, ichinyo. Look at Lechon. Hi, Marimok. Hi, where's sabi? Eh, dub. Love team. Love team. Kaya may love team. Thank you. Coming up Love team next, sa una. welcome you, Mrs. Christian G. Ano love team sa una? Sa Grace. Muna group selfie. Oo. Sus. Gabihan eh. Tawhana oh. Murag way ugba daw. Sus. Ako ang uyab sa una. Hindi. Mas pala. Kaban ako ang kaspit sa una. Si Nicole. Hi Nicole and Preston. Thank you, Mrs. Jules Serena. Hi Ike. Can we press all of our 18 And I'm gonna be tonight.
guys. That ends my vlog. Peace, yo. Birthday, happy birthday!